Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe Rudende ibashyikiriza amakuru atoso y'abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo ry'indwi rumukakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe mu makuru akomakomeye ajyanye n'uko ibintu bihagaze mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, aho kugeza ubu ngo bitangazwa ko hari gukorwa ibidasanzwe ndetse bizahabuye abo ku ruhande rw'izasarambwe. Nk'uko amakuru atugera bigaragaza, hari observation aérienne diplomatique ndetse na infiltration coordonnée biriko birategurwa mu bice bitandukanye. Ni muze turebera hamwe uko ibingibi biri kwitegurwa bigizwe mu ruhare na FDNB, aho bitangazwa ko drone de reconnaissance ndege zitagira abapilote zikomeje kugenda zizenguruka ibice bitandukanye birimo Rugari, Kibumba, Runyoni, Inchanzu n'ahandi hatandukanye hose hamaze gupangirwa. Turareba kandi Camp de Rumonge, Bubanza, Komandema, Acibitoki, turebe uko bihagaze, aho bitangazwa ko naho ari gutegurirwa abagomba kuba bakambuka Tanganyika bakaza gutanga umusada mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kandi kujyana turebe ibijyanye na bataille d'intervention rapide yamaze gutegurwa mu rwego rwo gukora combat en mille montagne. Intambara yo mu misozi kabiriko irategurwa ku musozi witwa Kodo Rukoko, ahitwa Nyamitanga, ahitwa Rusabagi ndetse n'ahitwa bice bitandukanye. Ni muzero turebera hamwe uko ibingibi biriko birategurwa, aho bitangazwa ko kandi hamaze gutangwa komandi ya kamyo atehari ndetse bikaba bivuga ko na BM21 zigiye kugaruka ku mirongo y'imbere y'urugamba mu rwego rwo gusigasira ibice bya territoire ya Uvira. Ni muze kandi turebera hamwe uko ibi biriko birakorwa, turebe kandi biriko biravugwa mu bubanyi n'amakungu, aho benshi bakomeje kugenda batangarira ingamba nshya zafashwe zijyanye no kurangiza ibibazo bimaze iminsi bigaragara muri aka karere. Cyonda sabone niba ari ubwambiro dukurikiye wiyongere mu badema kubana natwe ngaha, reka dusasangure ndetse turebe ibyinshi mu buryo buramvuye bigezweho. Ku munsi wo ku cyumweru kwigenekerezo ritandatu mu kakaro umwaka wa 2025, nyuma y'itangazo rikomeye ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC bwana Laurence Kanyuka rishinja igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kurundi ingabo n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'ibirindiro, umwuka wa politike n'umutekano wongeye gufatira intera muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa ibyabaye ntibyaciye intege abarwanyi bafasha igisirikare cya Kongo FDNB, ahubwo bizabaye isoko yo kuba bagarukana imbaraga zidasanzwe ku mirongo imbere y'urugamba mu gukomeza imyiteguro ikomeye yo kwigarura ndetse no kwisubiza ibice bigenzurwa n'izasarambwe nyuma y'uko bizambuwe coalition ya FARDC. Amakuru ava ahantu hizewe hafi y'ubuyobozi bwa FDNB baragaragaza ko muri iki cyumweru dutangiye hari ibikorwa byashyizweho bikomeye byo gutegura urugamba rwagutse. Amatoza yakozwe n'itsinda ryacu arerekana ko hari plan de recruter, umugambi wo kugaruza ubutaka bwatakaye ushingiye ku bice bitatu birimo observation aérienne diplomatique ndetse na infiltration coordonnée. Nk'uko biriko biribonekeza ngaha, biravuga ko kandi observation aérienne ni ugukoresha indege zitagira abapilote ibyitezweho umusaruro ntangere mu rwego rwo gutegura imirwano mu buryo bugezweho. FDNB yashyizeho drone de reconnaissance, indege zitagira abapilote zigenzura zirimo izifite ubushobozi bwa vision nocturne, ubushobozi bwo kubona mu masaha y'ijoro ndetse no mu gihe cy'umwijima, zirimo kugenda zigenzura imyanya ndetse n'ibice bigenzurwa na AFC izasarambwe zirimo kugenda zigaragaramo. Ibi bikoresho by'iperereza byamaze kugera mu duce dutandukanye, aho biteganywa ko bigomba kuzifashishwa no kwisubiza ibice birimo Rugari, Kibumba, Runyoni ndetse na Canzo, aho izasarambwe zashinze ibirindiro bikomeye mu bihe byatambutse. FDNB yemeje ko izi drone zose zamaze kuba zagera kuri position de tir ahabikwa intwaro naho bazikoresha ziri nk'uko bivugwa. Kandi hari andi makuru yabonetse amaze koherezwa ku rubuga
rubuga rw'abayobozi b'igisirikare muri Camp de Rumonge n'abubanza komandoma anci bitoki nkuko biriko biribonekeza. Hari kandi deployement tactique gushyira ingabo ahabugenewe hakurikijwe uburyo bwa gisirikare. Iyi deployement tactique bikaba rero ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye. Amakuru adushyikira ngavuga ko FDNB yashyizeho bataillon d'intervention rapide bigizwe n'ingabo zatoranyijwe zabanje guhugurwa mu bikorwa bya combat en mille montagne. Aya ni amabatayo ashyizwe mu bice bitandukanye, aho imwe iri buze kujya gukorera ahitwa Rukoko mu gukumiriza Salam ko zidashobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu gihe byaba ngombwa. Izindi zirajyanwa kuri axe ya Nyamitanga Rusabagi gufungura koridoro ya logistique izifashishwa mu gihe cyo kwinjira mu mashyamba ya Virunga. Biravuga ko kandi ari gahunda yo guhagarika bimwe mu bice bitandukanye by'ahitwa Buganda n'ahitwa Bweyeye mu rwego rwo gukumira ibitero bishobora kuhibasira. Ibikorwa bishingiro ku myitozo yiswe Moavre double terrain gushorera igice hagati y'inkomoko ziturutse mu mpande ebyiri, aho ingabo za FDNB zizakandagira mu mirongo y'imbere y'urugamba zifatanyije na za unité de unité l'ordre ibice bikomeye byitwaje nk'ubirindiro mu rwego rwo kuba bazana impinduka. Biravuga ko kandi haje intwaro ziremereye muri ibi bice harimo mortieri de 120 mm bisasu biremereye birasa ku ntera ya kure. Hari kandi kanoni antiaérien zo 23 de imbunda zirasa mu kirere no hasi. Hari kandi BM21 grade misile mitube zikoreshwa mu mabisi ya gisirikare nkuko biriko biribonekeza ngaha. Hari kandi gahunda ijyanye na infiltration coordonnée kwinjira mu nzego za AFC mu buryo bw'ibanga. Biravuga ko igisirikare cy'u Burundi kimaze iminsi cyohereza itsinda ryitwa Escadre Commando Infantry. Aha n'abarwanyi bamenyereye ibijyanye n'urugamba rwo mu mashyamba, bari mu myitozo yitwa Opération Silencieuse, aho banyura mu mashyamba y'ibice bitandukanye bagaragaza bakora ibikorwa bya gisirikare bihambaye. Abasasanguzi baremeza ko intambara ifite intumbero yo gukora attaque synchronisée, igitero gikoze mu gihe kimwe n'ahantu henshi gishobora gutungura iza Asarambwe mu gihe cyari cyo cyose. Mu misozi ya Rucuru bishobora kuba mu duce twa Kiwanja, Bunagana n'ahandi hatandukanye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko n'umupaka wa Ishasha ushobora kwibasirwa isaha iyo ari yo yose. Mu makuru ariko aradushyikira ngaravuga ko FDNB yatangaje ko nubwo yiteguye gutanga igisubizo gikomeye izakoresha strategie de précision chirurgicale, uburyo bwo kurasa ahabugenewe bitabangamiye abasivili nkuko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga arengera ubuzima bw'abaturage. Umuyobozi mukuru uyoboye ibikorwa bya gisirikare muri FDNB muri Uvira yagize ati, ntabwo dushaka gusenya ubuzima bw'abaturage, ariko dufite uburenganzira bwo gusubiza ibitero ndetse no kurengera impunzi n'umutekano w'igihugu. Ibi akaba yarabitangaje ubwo yari ari mu nama ikomeye yahuje intwazangabo za FDNB na FARDC ku mugoroba wo ku cyumweru ku igenekerezo rya 6 mu Kakaro 2025. Nkuko amakuru dushyikira ngaha abisobanura, ibikoresho by'intambara byagaragaye kuri poste d'observation za FDNB bikaba byaratangiye kuba byabyutse impungenge ko urugamba rushobora gusandara igihe cyari cyo cyose. Bamwe mu baturage bahitwa Kamaganga, ahitwa Gatumba, ahitwa Kaburantwa abatangaje bikomeye ko babonye chaîne de compas T55 imodoka z'intambara ziremereye, kandi babonye véhicule blindé de transport double, imodoka zitwara abasirikare zidashobora gutuborwa n'amasasu. Hari kandi lance roquette multiple, imashini zitera amasasu menshi cyarimwe zamaze kugera ngaha. Mu itangazo ryayo AFC yo iravuga ko nubwo abaharanira amahoro nta gihugu na kimwe cyakwihanganira ko igisimbuzwa ku birindiro byacyo, yongera ko FDNB na FARDC bari kwitegura intambara kandi nabo bafite uburenganzira bwo kurengera ubuzima bwabo n'ubwo ibirindiro byabo. Ibimenyetso byose biragaragaza ko imirwano hagati ya FARDC n'iza Sarambwe
FARDC ishobora gutangira igihe icyo ari cyo cyose uko ibintu bimeze ubu ni situation de pré-conflit, ibihe by'imbere y'intambara isesuye, ndetse amakuru atugera aravuga ko n'abandi bafatanyabikorwa barimo n'abanyakolombia bashobora kuza ngaha muri Sud Kivu bagatanga umusada kuri coalition ya FARDC. Amakuru akomeye hari nuko bamwe mu baturage batuye Ishanje ahitwa Mutarure n'ahitwa Ruzizi batangaje ko bari kumva amasasu kuva mu gitondo cya kare, abandi bakavuga ko bakomeje kubona imodoka za gisirikare zambuka zerekeza Ibwegera na Kigoma. Umuturage utuye muri aka gace yagize ati twe ntidushaka intambara, ariko niba ari ngombwa ko FDNB idukiza inyeshyamba zateye Uvira turabasengera batsinde. Mu gihe rero amahanga akomeje gutegereza ko ibiganiro byubakwa, FDNB yemeje ko izakora ibishoboka byose kagarura icyubahiro cy'abasirikare b'u Burundi ndetse igafasha igihugu cy'inshuti cya Kongo kwigobotora inyeshyamba zimaze igihe kinini zifata ibice byinshi muri ibi bice. Nk'uko rero bimaze kugenda byibonekeza kuri ubu ngubu, hashobora kuba haba imirwano ishobora gukomera ndetse bigafata n'indi ntera, kuko buri ruhande rwose rwamaze kwitegura bitandukanye n'ibyagiye biba bitandukanye nuko urugamba rwagiye rumera mu bihe bizatambutse cyangwa se byahise. Hagati aho General Kene Rugaba Muhozi yongeye kuri koroza agaragaza uko ibintu bimeze, agaragaza ko yaba Uganda ifite abasirikare muri Kongo baba barageze Kinshasa. Muri raporo yabo iheruka yakozwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zatunze urutoki Uganda zivuga ko yohereje abasirikare bashya barenga ibihumbi muri UPDF mu mujyi wa Bunia no muri teritwari yitwa Muhage na hitwa Njugu, ariko batabanje kubihererwa uruhushya na Kinshasa. Iyi raporo yazamuye impaka nshya ku bivugwa ko Kampala ishyigikiza Sarambwe ndetse n'umugambi wo kwigarura ibice by'ubuseruko bwa Kongo, aho ifanafatanya n'ingabo za Kongo kurwanya inyeshyamba zigendera ku matwara akakaye ya Kisilamu ya ADF. Ku mbuga nkoranyambaga ku munsi wo kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 5 Mukakaro 2025, umugambi mukuru wa UPDF yamaganye ibirego bashinjwa ku gihugu cye. Ati nshobora kwizeza ko tutigeze duteganya gutera leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Iyo tubigira mushobora kwizera ko twari kuba twarageze Kinshasa, ariko ibyo ntibyari intego yacu. Ibyari byo byose icy'ingenzi muri iki gihe ni ugushyira mu bikorwa amasezerano atandukanye. Uganda yubaha amasezerano yagiranye na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'amasezerano yagiranye na East African Community. Kuva ku igenekerezo 30 Mukakaro 2021, ingabo za Uganda zatangiye ibikorwa by'ubufatanye n'ingabo za Kongo muri Ituri, muri Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'imyaka hafi 4 ibihugu byombi bibona ko ibyagezweho ari byiza, kuko byagabanyije ibikorwa byinshi by'ubwicanyi byakorwaga n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Vuba aha ku igenekerezo 20 Ruheshi 2025, General Kene Rugaba Muhozi yagiye mu murwa mukuru wa Kongo Kinshasa, aho na bagenzi be yahuye na mugenzi wa Kongo Lieutenant General Mbanza Mirambwe Jire bashyize umukono ku masezerano avuguruye ku bwumvikane mu bikorwa bya FARDC na UPDF mu buseruko bw'iki gihugu. Ni operation yishwe Shuja. Icyakora muri raporo yabo impuguke z'umuryango w'abibumbye zemeza ko kuba UPDF iri muri Kongo birenze impungenge z'umutekano. Bemeza ko Uganda ishishikajwe no kurengera inyungu z'ubukungu na geopolitike mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya zabu, ubucuruzi bwa peteroli mu kiyaga cya Haber ndetse n'ibindi bitandukanye. Nubwo Kampala ikekwaho na bamwe mu banyekongo kuba inyuma y'izasarambwe, Kampala ivuga ko yarabafashije izi nyeshyamba bagakomeza muri Kivu y'Amajyaruguru birinda ifatwa rya Butembo na Ibeni. Oro avuga ko ibingibi bizari kuba bizarakomeye mu gihe rero iyo bari kuba bafite umugambi ukomeye wo kwigarurira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nk'uko rero kuri ubu ngubu biriko birasigurwa, urujya n'uruza rukomeje kugenda rugaragara mu bice bitandukanye, aho abarwanyi ndetse n'abandi bari koherezwa mu bice nta kindi kibagenza no gutegura intambara. Hagati aho reka tuje ku makuru akomakomeye agaragara ku ruhande
rurebana n'ibikomeye bikomeje kugenda bigarukwaho ndetse binavugwa bijyanye n'imyiteguro ihambaye. Byifashe gute na yahavugwa muri iki gisata? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zidashidikanya ku bushake bwa Perezida Paul Kagame bwo kubahiriza ibikubiye mu masezerano u Rwanda ruherutse kugirana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hagamijwe guhosha umwuka mubi umaze igihe kinini hagati y'ibihugu byombi. Iyi ni ingingo yagarutsweho n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika, Mossad Bourdieu, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mark Perlman wa France 24. Uyu munyamakuru yabajije Mossad Bourdieu ikigomba kubanza hagati yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Bourdieu yagize ati ibyo bintu bigomba kujyanirana kandi impande zombi zemeranyije gushyiraho urwego rw'umutekano ruhuriweho, kandi iki ni ikintu cy'ingenzi cyane mu bijyanye n'aya masezerano. Bwa mbere bashyizeho urwego rw'umutekano ruhuriweho aho ibi bintu byose bizemeranywaho ndetse birategurwa n'impande zombi. Gusenya FDLR ni ingenzi cyane, kimwe no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bikozwe n'u Rwanda birajyana, kandi ko bikwiye gukorwaho icyarimwe mu buryo bworoheye impande zombi. Gusenya umutwe wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ni imwe mu myanzuro ikubiye mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abashyizeho umukono ku itariki 27 Ruheshi umwaka wa 2025 i Washington DC. Muri iki kiganiro Mark Perlman yongeye kuzamura ibirego by'uko u Rwanda rufasha umutwe w'izasarambwe, abaza Bourdieu niba rwiteguye guhagarika ubu bufasha. Mu gusubiza, Bourdieu ntiyigeze avuga ko u Rwanda rufasha izasarambwe, ahubwo yashimangiye ko Perezida Paul Kagame afite ubushake bwo kubahiriza ibikubiye mu masezerano. Ati Perezida Paul Kagame yagaragaje ko yiteguye gushyira mu bikorwa iby'aya masezerano y'amahoro, ashimangiye ko ashyigikiye kurangiza mu mahoro iyi ntambara. Yakomeje avuga ko kandi Perezida Paul Kagame ashyigikiye ibiganiro bya Doha biri guhuza izasarambwe ndetse na leta. Ati dushyigikiye iby'amasezerano na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kugira ngo ibi biganiro bizagende neza. Ku igenekerezo 27 Ruheshi 2025 ubwo hasinywaga aya masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo, Perezida Donald Trump yavuze ko yizeye ko azashyirwa mu bikorwa. Ati tuzakorana nabo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Bo ku giti cyabo bashobora gushyira mu bikorwa aya masezerano, ariko tuzabashyiraho igitutu kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Aba ni abantu babiri bashobora kandi kuzabikora, barabizi ko bagomba kubikora, kuko bitagenze gutyo hazabaho ibintu bibi. Yakomeje avuga ko navuga ko hazabaho ibihano bikomeye ni batubahiriza ayo masezerano, ariko ntabwo ntekereza ko abazabikora ari uko dufite ibihano bikomeye by'ubukungu. Uretse gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, aya masezerano arimo izindi ingingo zirimo kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane, guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro, gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibijyanye n'umutekano, gufasha no gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwise MONUSCO, ndetse no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu bukungu bw'akarere muri rusange nk'uko biriko biragenda byibonekeza. Akaba ari urugendo rukomeye kandi buri wese agomba kugiramo uruhare. Hagati aho rero kugeza ubu biriko biratangazwa ko ubwo izasarambwe zatangiraga kugenzura umupaka ubihuza n'u Rwanda n'iki gihugu, ari bw'abantu bambukiranye umupaka biyongereye kuruta ubwo bizari bimeze ubwo ibi bice bizagenzurwaga n'uruhande rwa guverinoma. Rero n'amakuru n'ayakomeye akomeje kugenda aribonekeza, benshi bakagenda bibaza impamvu ikomeye bizaba byarabaye. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa, Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikaba imaze igihe kinini ibangamira bamwe mu baturage. Nubwo rero hari bamwe bashima ibyo yakoze, hari bamwe bayinenga kuba itaragiye ishyira ibintu ku murongo, aho usanga bimwe mu bice bitandukanye by'imijyi bitarateye imbere ndetse n'ibikorwa remezo by'ibanze nk'amazi, umuriro n'ibindi bitaba biragera ngaha, ibyagiye bibangama
amafaranga ndetse bigatuma abaturage barushaho kubaho nabi cyane. Ni nuko dusoje Ufyonde Sabone, niba ari ubwa mbere dukurikiye wiyongere mu muryango mukuru w'abadema kubana natwe ngaha, aho tubagezaho amakuru atose yarebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ntucikwe Fyonda Sabone. Astra Vista, amahoro y'Imana bane na